Dobro večer svima. Dobrodošli još jednom na Festival nauke, umjetnosti i kulture i na prvu govornicu koja će tematizovati problem razvoda sa aspekta djece i roditelja. Veliko mi je zadovoljstvo da vam predstavim naše večerašnje govornike. To će biti dr. Balša Kašćelan sa Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Duška Šljivančanin, savjetnica za prava djeteta Ombudsmana Crne Gore i psihološkinja i sudska vještakinja Radmila Stupar-Đurišić. Prije nego što riječ dam našim govornicima, voljela bih da napravim jedan uvod u ovu temu sa više aspekata. Prvo, hajmo malo o statistici. Prema podacima iz pravosudnog informacionog sistema, kako su prenijeli nedavno i domaći mediji, u periodu od 2020. do 2024. godine najviše brakova okončano je 2023. godine, kada se razvelo 884 braka. U ovoj godini čini se da trend neće biti ništa bolji, budući da je u prvoj polovini godine razvod doživjelo 411 brakova. Najviše brakova u ovom periodu, dakle od 2020. do 2024. razvedeno je, pretpostavit ćete vjerovatno i sami, u glavnom gradu, gdje je razvedeno 1541 brak. Čini se da zaista nemamo mnogo svijetlu sliku da prikažemo ni za neku blisku budućnost, budući da je u ovoj godini pokrenuto ili iz prethodnih godina u novu godinu preneseno 1218 predmeta. Sad, pitanje je zašto nam se ovo baš ovako dešava. O ovoj temi možemo prići i na društveno-teorijski, ali i na jedan sasvim lični, egzistencijalan način. Sa teorijske tačke gledano, čini se da je dovoljno jasno da ona definicija koju smo svi učili u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju, da je porodica osnovna ćelija svakog društva, ne pije više vodu od onog trenutka kada je izgovoren poklič da ne postoje zajednice, već da postoje samo pojedinci i njihovi interesi. Dakle, jasno je da za porodicu ima jako malo mjesta tamo gdje je ljubav zamijenio interes i gdje je odnos između ljudi zamijenjen odnosom između robe i za robu. Tamo gdje sve ono što je čvrsto i ustajalo pretvara se u dim, jasno je da svi monolitni sistemi naprosto moraju nestati, pa tako i porodica kao jedan takav zatvoren sistem. Ono što naravno treba i reći da ni sama porodica na neki način ne ostaje nepromijenjena čak i onda kada ne pretrpi razvod, budući da ona postaje, kako nas je naučila društvena teorija sa druge polovine 20. vijeka, na neki način agentom reprodukcije postojećih mjerila vremena. Tako da unutar porodice ne samo da se pripremamo za reprodukciju onoga što je u društvu trenutno mjerodavno, već upravo kroz tu porodicu koja se sve češće raspada, učimo da ne postoji ništa što je trajno i postojano. Međutim, dozvolite mi da ovoj temi priđem i iznutra. Dakle, ovo je s jedne strane statistika i teorija, ali šta osjećaju svi oni koji kroz ovaj proces zaista iznutra prolaze? Ne pitajte me kako znam, ali roditelji su ti koji se razvode, a djeca su ta kojima se razvod dešava.
I zato nikada nemojte zaboraviti to da djeca u procesu razvoda nikako nisu igračka. Nikako nisu neki plijen koji nam služi za uspostavljanje ili održanje vlastite moći. Dijete je važno i jako je važno da u ovom procesu njegove potrebe i želje budu saslušane i uvažene. Ukoliko to ne uradite sada, kada prolazite kroz razvod, imat ćete dijete koje će odrasti u osobu koja je u dubokom rascjepu sa onim što su njene želje i potrebe. Imaćete osobu koja uvijek potrebe drugih stavlja ispred svojih potreba. Osobu koja ne može da identifikuje ono što se unutar nje same dešava. Osobu koja uprkos tome što je nekada u djetinjstvu davno osjećala da je najvažnije da neko dobije ili zadobije nju, uprkos tome iznutra postoji jedan glas koji kaže: moje potrebe nisu važne. Ja nisam važan. A odatle i ono najvažnije, nešto sa mnom duboko unutra nije u redu. Mi danas pokrećemo ovu temu da bismo pokušali na neki način da preveniramo da se i jednom djetetu, naravno to je ambiciozan zadatak, ali makar djeci onih ljudi koji će slušati ovu tribinu to ne desi. I zato ćemo ovoj temi prići kako sa pravnog, tako i sa psihološkog aspekta. Sada bih dala riječ našim govornicima. Željela bih za početak da svako sa stanovišta svoje struke prokomentariše ovu statistiku koju sam iznijela na početku. Dakle, kako tumačite ovako visoku stopu razvoda posljednjih godina i šta to govori o vrednosnom sistemu društva u kome se mi danas nalazimo i jednoj ukupnosti, naravno, društvene dinamike. Evo, profesore, možemo od vas. Zahvaljujem na ovako inspirativnom i zaista sadržajnom uvodu. Dakle, zahvaljujem i pohvale. Interesantan je uvod bio. Ja moram da kažem da razvod nije pomodarstvo. Dakle, razvod nije pomodarstvo. Razvod traje 1000 godina, koliko traje ustanova braka. Dakle, ustanova razvoda je neraskidiv i nerazdvojni pratilac. Od kada je nastao brak, postoji razvod braka. Dakle, vrlo kratko, još od rimskog prava, tamo je razvod braka u najvećem periodu rimskog trajanja bio vrlo jednostavan i velika je stepen i stopa razvoda bila. Tolika da je Oktavijan Avgust doneo poseban zakon kojim je naložio da svi muškarci od 25. do 60. godine moraju biti u braku. Hrišćanska crkva je u srednjem vijeku uvela učenje da je brak sveta tajna, da je neraskidivi odnos između muškarca i žene, da muškarac i žena se stapaju u jedno tijelo koje treba vječno da traje. U savremenom zakonodavstvu razvod braka gledamo kao na jednu pravnu i društvenu ustanovu. Dakle, gledamo kao na jedan prirodan splet stvari koji može da se desi. Ima jedna interesantna stvar gdje jedan profesor Mladenović, koji više nije među živima, je napisao svojevremeno, kaže: razvod je dio života. To je društveno priznanje o pravu na poraz, ali istovremeno to je poraz sa nadom. Dakle, sa nadom zato što omogućavamo tom nekome da izađe iz jednog braka i uđe u drugi. Dakle, da potraži sreću u drugom braku. Dakle, s tog aspekta gledano, ja ne mogu da kažem, tvrdim i ne mislim tako, da je razvod braka u direktnoj vezi sa vrednosnom vertikalom jednog društva.
Dakle, ustanova razvoda braka ne znači moralno ili vrijednosno posrnuće niti pojedinca, niti društva. To je prosto pravo čovjeka, ustavno, ljudsko pravo, sloboda da izabere svoj put. Tako da ja, evo samo za početak bi toliko prokomentarisao, ne bi sa tog aspekta posmatrao ustanovu razvoda braka. Duška, evo čuli smo šta profesor Kašćelan kaže, budući da vi nekako već dugo godina radite u tom smislu u interesu djeteta i kada je o razvodu riječ, da li biste se vi saglasili sa ovim? Dakle, da li je zaista dobar ili loš, ali razvod bolji nego loš brak i kako vi gledate na stopu razvoda, posebno sa ovog stanovišta najboljeg interesa djeteta? Pa, bez namjere da se bavim statistikom, posebno zato što institucija ispred koje dolazim i negdje gdje se moj rad i negdje zasniva, naša statistika ne može biti uporediva u odnosu na pojavu, između ostalog i razvoda u odnosu na crnogorsko društvo, jer zaštitnik ljudskih prava postupa po pritužbama građana, a ne dođe baš svaki razvod ili svaki konfliktni razvod za naš sto. Tako da što se statistike tiče, pretpostavljam da je ona tačna i sigurno uporediva sa nekim ranijim, ali svjedoci smo i da se vrijeme promijenilo, da smo se mi kao pojedinci i kao zajednica promijenili, pa vjerovatno je i to jedna od posledica naše kakve takve evolucije. Da li je ona dobra ili loša, to nije moje da govorim, posebno u odnosu na poziciju sa koje govorim. Što se tiče statistike, kažem, ono čime mi raspolažemo nije uporedivo za ovu temu. Mi smo uvijek imali veliki broj predmeta i pritužbi kako djece, tako i roditelja u odnosu na razvode i položaj djeteta u samom razvodu, u samom procesu razvoda, tako da se to nije promijenilo. To je uvijek jednakog intenziteta i mnogo ih je, što govori o našem funkcionisanju našeg sistema sa različitih strana u odnosu na ove pojave i naravno na položaj djeteta u sred tog procesa. Što se tiče dobar razvod ili loš brak, ni to negdje, to će možda bolje psihološkinja moći da prokomentariše. U svakom slučaju ovdje i ne treba da zastupamo činjenicu da razvodi nisu ništa nešto neprirodno, jer svakako ih podstičemo u svim onim situacijama kada smo posebno ranije imali manje hrabre, da li žene ili supružnike, da izađu iz braka, da li zbog tradicije ili nekog društvenog prosto društvene atmosfere, pa trpjele stvari koje im ne odgovaraju ni njima, a naravno ni djeci. Tako da tu je vrlo slojevita tema, ali evo, s obzirom na uvod i na tvoje pitanje, što se statistike tiče, što se institucije zaštitnika tiče i naših podataka, ona je uvijek prilično visok broj predmeta i ujednačana je. Radmila, da li biste vi smatrali da je ovako povećana stopa razvoda jedan iskorak, budući da se sve veći broj parova koji prosto vide da u njihovoj dinamici nešto nije u redu, odlučuju za taj korak? I da li biste vi, evo kao psiholog, napravili neku paralelu između ove stope razvoda i nekih drugih društvenih i možda emocionalnih procesa? Da. Ja ću da pokušam da budem zaista sada psiholog, da vidim gde nama u razvoju ličnosti brak bio potreban, pa je zbog toga od Rimskog carstva pa do pre 50 godina i vladari i država brinula o tome da postoji taj brak i da promoviše brak. Znači, zašto je on dobar? Zato što je to bio sinonim za partnersku zajednicu koja je nekako zakonom uređena i da ta partnerska zajednica kroz zakonske okvire obezbedi budućnost te porodice. Prosto to je bila ideja. Zašto je to psihološki važno? Iz aspekta bezbednosti, iz aspekta sigurnosti,
sigurnosti, iz aspekta toga da imate pripadanje, imate obezbeđivanje svih potreba. Ovde na našim područjima to bi bila znači jedna crnogorska porodica, poljoprivredom, zemljoradnom se bavi i onda imate brak i porodicu koja tu hijerarhiju drži tu, jer ako bismo svako jutro pitali ukućane ko želi da ode da pomuze kravu, verovatno to ne bi radio niko. Kada bi ne bilo da ko hoće da povede na ispašu, pa verovatno niko ne bi hteo. Kada bi bilo ko će da skuva ručak danas, ko želi, verovatno ne bi se baš u okviru porodice svi nešto, je li tako? I onda je u stvari tako da bračna zajednica, pa onda hijerarhija u okviru bračne zajednice obezbeđivala je taj neki red. I u tom nekom redu svako ima svoju ulogu. Ima svoje zaduženja, ima svoje dužnosti i ima svoje bravo čestitam kad se to nešto završi. Sad, naravno, kao i sve zamisli čoveka, dajte čoveku zamisao, a onda on to tako napravi da malo bude drugačije. I sve što nekako zamisli, posle određenog vremena to ne bude tako, jer čovek u svojoj prirodi ima buntovništvo, čovek u svojoj prirodi ima slobodu, čovek u svojoj prirodi ima želju da menja, čovek u svojoj prirodi ima da čak i najsavršenije stvari nekako napravi da budu drugačije. Tako da smo i mi iz sela došli u grad, industrijalizacija je napravila svoje, mislimo da nam je sad bolje, mislimo da mi partnerska odnos u braku ne podrazumeva da se ja adaptiram, nego tražim gde trpim. Znate, i sad je to sad jedan moment gde je trebalo malo bolje objasniti i onda ja kao psiholog kada imam pravo da pričam i mogućnost, ja onda kažem postoji jedan trpni element koji je loš, to je, kaže, loša psihologija, nikome ne smete nikada trpite, nema trpljenja, može da trpimo samo toalet koliko, pola sata. Znači i to trpimo, ali pomeramo, znači adaptiramo se na neke uslove. Znači, nije trpljenje, ćutim i nikad, nego pomeram neku svoju želju, potrebu, težnju, malo ja adaptiram. Znači, ne može mi sad biti, evo recimo ja sad pričam, imam potrebu da popijem vode. Mislim, realno, ja mogu popiti, ali želim da sačekam da kažem sve što imam da kažem, da ispoštujem auditorijum. I onda ću moju potrebu i želju, možda čak i neko obožavanje vode koje je ispred mene, da malo pomerim i odložim. Ali je problem kada bi ja bila sa voditeljem, je li tako, koji mi ne da vodu. I upozorava me stalno da se voda pije samo onda kada ona dozvoli i samo onda kada je to nekako po nekim pravilima tamo. To je taj loš brak. To je to što se nekako, znači, od Rimskog carstva pa do kraljevstva raznih i Tita, s njim završi smo, jel? Sad smo demokrati, svi su hteli da naprave brak da nam bude dobro, a onda su neki ljudi koji svoju patologiju nisu znali da prepoznaju na vreme i onda su i svoju patologiju kroz tu instituciju braka u stvari implementirali. Ja sam na vrhu, ja sam najsnažniji, ja sam najjači i sada ja neću razvijati adaptaciju kod tebe, ja neću razvijati suživot. Znači, malo se ja adaptiram, malo se on adaptira, malo se svi negde, pa ne mora sve da mi bude prijatno. Može i malo da mi bude neprijatno zarad toga da nekom meni bitnom i dragom bude prijatno, jer partner je neko koga volim. Deca iz tog partnerskog braka su neko koga volim. Znači, malo ću da se adaptiram, da neke svoje potrebe, želje, težnje pomerim. Neko je tu moju ljubav zloupotrebio zbog svojih patoloških struktura ličnosti ili poremećaju ličnosti ili prosto nekog poremećaju ponašanju koji on vuče ko zna od kad. I onda on koristi u hijerarhiji svoju silu, moć da mi ne dozvoljava, da mi ne da da rastem, da mi ne da da želim, da mi ne da da imam potrebe, da mi ne da. I ja ili on, ja bila ja muško, bila ja žensko, ja onda jednostavno moram da nađem snage i podrške, to je ono što je savremeno društvo dodalo ženama i muškarcima, podrške da imaš snage da kažeš nečemu što je utemeljeno stotinama godina pre, a to je brak je svetinja. Nikome se nije lako s Bogom igrat,
možete da budete vernici ili nevernici, to uopšte nije stvar da je neko ateista ili ne. Niko se sa Bogom ne igra i niko me nije, baš me briga, ja ću sad da se razvedem i da je to jedna odluka koju neko donese onako u kafani. To su teške odluke. Svako se boji tog sjutra koje će se desiti, a ti si se nekom negde obećao. Mi to čak i u etici imamo to neoborivo obećanje, znači koje si ti nekom dao, ti si se nekom dao, nekom si se obećao i sada to trebaš da srušiš. I jako je potrebno snage, argumenata, prolazaka kroz argumente, da učvrstimo svoju snagu, da iz takve jedne zajednice izađemo. Tome kako zapravo naći snage i kako zapravo cijel taj proces izgleda, a da bismo još dodatno na neki način pripremili psihološku klimu, da biste vi razumjeli kako to izgleda iznutra, predlažem da pogledamo insert iz filma Kramer protiv Kramera. Za one koji nisu gledali ovaj film, dakle radi se o bračnom paru koji prolazi kroz razvod. Majka koju tumači Meryl Streep privremeno odlazi iz porodičnog doma, a njihov sin ostaje sa ocem i ono što ćete vidjeti je kako zapravo to izgleda iz perspektive tog oca i iz perspektive djeteta. Isn't it? Because I was bad. Is that what you think? No. No. That's not it, Billy. Your mom loves you very much, and the reason she left doesn't have anything to do with you. I don't know whether this is going to make any sense, but I'll try to explain it to you, okay? I think the reason why Mommy left was because for a long time now I've kept trying to make her be a certain kind of person, Philly. A certain kind of wife that I thought she was supposed to be. And she just wasn't like that. She just wasn't like that. And now that I think about it, I think that she tried for so long to make me happy. And when she couldn't, she tried to talk to me about it, see? But I wasn't listening because I was too busy. I was too wrapped up just thinking about myself. And I thought that any time I was happy, that meant she was happy. But I think underneath, she was very sad. Mommy stayed here longer than she wanted to, I think, because she loves you so much. And the reason why Mommy couldn't stay anymore was because she couldn't stand me, Billy. She didn't leave because of you. She left because of me. Go to sleep now, because it's really late, okay? Good night. Sleep tight. Don't let the bed bugs bite. See you in the morning light. Daddy, Yeah. I love you. I love you too.
ovdje vidjeli i ono o čemu je Radmila govorila, dakle, tu potrebu za dominacijom od strane jednog partnera koja je na kraju rezultirala odlaskom njegove supruge, a sa druge strane vidimo i ovo kako se dijete osjeća u tom procesu, kako nekako ne pravi razliku između onoga što se dešava između roditelja i jako mu je teško da tu situaciju nekako ne okrene na sebe, naročito kada je riječ o ovako ranom periodu razvoja djeteta. Ja bih voljela ipak za početak da priđemo ovoj temi iz pravne perspektive. U tom smislu, profesor, prvo bih vas pitala, dakle, šta je ono kroz šta svi parovi koji se trenutno razmišljaju na razvod moraju da imaju u vidu, šta je ono kroz šta će oni morati da prođu, kako izgleda ta pravna procedura, da li se ta pravna procedura razlikuje sa aspekta oca u odnosu na perspektivu majke, kako tu naši organi funkcionišu, kakva je pravna regulativa. Također, koliko i na koji način je dijete uključeno u sam proces. Da li se ono uključuje i u kojim slučajevima u tu proceduru i naravno ono što je važno, ukoliko sama presuda ne bude za nekog od bivših supružnika odgovarajuća, šta je ono što njima stoji na raspolaganju kao neka vrsta žalbe kako bi se ta odluka preinačila. Zahvaljujem, dobro ste primijetili. Dakle, to je jedan specifičan postupak, on pripada parničnom postupku, parničnoj proceduri, ali se dosta razlikuje od ostalih postupaka koji se tiču imovine, naknade, štete i tako dalje, jer je ovdje involviran jedan drugi emotivni element i tu je involvirano i djeca, žena, muškarac. Dakle, jedna vrsta emotivne specifičnosti koja postoji u tom postupku. Dakle, to je brakorazvodni postupak je dakle dio građanskog postupka gdje pravo na razvod imaju samo bračni drugovi. Za razliku od nekih drugih bračnih sporova ovdje nemamo uticaj ni trećih lica, nemamo uticaj ni državnog tužioca i tako dalje. Dakle, bračni drugovi pokreću ovaj postupak za razvod i specifičnost je također što sudija je oslonjen i dosta sarađuje i treba da sarađuje sa stručnim službama, sa organom starateljstva i tako dalje, dakle u tom postupku. Razvod se pokreće, pa evo da kažem vrlo ukratko, imate dva načina, može se pokrenuti tužbom za razvod, može biti i predlog za sporazumni razvod. Tužba obično ide kad se ne slažu bračni drugovi oko toga da treba da se rastave. Dakle, ako se ne slažu, onda ide tužba. Tužba je lično pravo samo bračnog druga, što znači da njegovi nasljednici ne mogu pokrenuti postupak, mogu ga samo započeti, mogu ga samo nastaviti ukoliko je započet. Dakle, specifičnost toga je i što je poslije podnošenja tužbe mora da uslijedi posredovanje ili medijacija. Dakle, zakonodavac upravo zbog toga, imajući u vidu značaj porodice kao osnovne ćelije društva koju mora da štiti, on, da tako kažem, pokušava da natjera bračne drugove da ta njihova odluka ne bude brzopleta. I onda je propisao medijaciju, posredno je kao obavezan dio postupka i medijator je lice koje pokušava da nađe kompromis i nađe zajednički jezik sa bračnim drugovima, on s njima razgovara odvojeno, zajedno i tako dalje, pokušavajući da otklone uzroke neslaganja i ukoliko se to desi, tužba se smatra povučenom. Moguće je da prilikom podnošenja tužbe za razvod vi podnesete i neke druge zahteve, na primjer zahtev često je od strane žene podnet zahtev za izdržavanje ili zahtev za vršenje roditeljskog prava, čuvanje i vaspitanje deteta i tako dalje.
i moguće u medijaciji oko toga bračni drugovi da se dogovore. Dakle, ne mora medijacija samo da bude usmerena da se oni pomire i da odustanu od razvoda, nego moguće da se dogovore oko nekih drugih stvari koje su posljedica razvoda, kao na primjer podjela zajedničke imovine, mogu da se dogovore u toku medijacije na koji način. Vršenje roditeljskih prava i to mogu da se dogovore na koji način će dijete kome pripasti, na koji način će se održavati zajednički odnos i tako dalje. Međutim, moram da kažem da s obzirom da sud ima uvek na umu i na pameti tu posebnu zaštitu deteta, sud ne mora da prihvati njihov sporazum o vršenju roditeljskog prava. Dakle, sud može da kaže, ja ne mislim da je to u najboljem interesu deteta. Dakle, sud nije obavezan a priori da prihvati to što su se oni dogovorili oko vršenja roditeljskog prava. U kom slučaju se to događa? I koliko često se to događa? Pa ne znam tačno koliko se često to događa, to bi trebalo pratiti sudsku praksu, ali to se dešava u trenutku kada sudija posumnja da je jedan od bračnih drugova iskoristio svoj jači psihološki pristup, nastup, dominantan položaj koji inače ima u braku, da je naterao drugog supružnika da se dogovore oko vršenja roditeljskog prava i sud može tu da zastane i da kaže ne, to nije u najboljem interesu. Sudu još to je neke stvari kao mehanizmi kontrole. U toku postupka šta se dešava? Sud može odmah da donese privremenu mjeru o smeštaju bračnog druga, na primjer žene, izdržavanju žene, smeštaju dece, izdržavanju dece. Dakle, može odmah da reaguje kad vidi da je situacija takva kakva jeste u datoj okolnosti i ja moram da kažem da kod nas postoji u nekim slučajima loša sudska praksa. Jer zahtev, oni odlučuju o privremenoj meri u onom trenutku kada odlučuju o glavnoj stvari, što nije dobro. Jer privremena mera je, celishodnost privremene mere jeste da se odmah o tome reši, da znamo gde može supruga da se vrati, da spava noć, od čega će da se izdrža. Dakle, privremena mera je privremena mera koja zahtjeva hitnost, da se ne čeka da se donese odluka o glavnoj stvari. I tu ima nekoliko stvari, naši osnovni sudovi su tu se imali neku, da tako kažem, možda praksu koja nije najprihvatljivija. A s druge strane, sada se nadovežem, moram da istaknem da u pravu ste tu. Dakle, ovo je jedan postupak gde, kako da vam kažem, običnom parničnom postupku imate suprotstavljene strane. Stranke imate i tako dalje, oni racionalno postupaju u postupku, tužilac, tuženi, zna se koji su im ciljevi. U bračnom sporu je sve to drugačije. Zašto? Jer tu ne prevladava raciju, nego emocija. Dakle, kad smo mi postali od najboljih prijatelja, od ljudi koji su se najviše voljeli, došli smo do toga da smo najljući neprijatelji. Tu nema više racionalnosti. Tu onda najmanji problem, najmanja sitnica je nepremostivi problem. Nekada zbog toga razvod toliko dugo u sudskom postupku traje. Zato što bračni drugovi izmisle neke pojedinosti koje su neverovatna prepreka da se dođe do razvoda. I onda to kreće mrcvarenje, ucenjivanje, spletkaranje, nadgledanje jednog drugog, preko deteta i tako dalje. Ko najviše ispašta tu? Dete najviše ispašta. Deca najviše ispašta. Zato sudije koje rade ove brakorazvodne postupke prolaze kroz posebnu obuku. Upravo zbog ovih stvari. Jer oni pred sobom nemaju racionalne stranke. Imaju stranke pod nabojem emotivnim, koji onda se dešavaju se stvari koje nam ovako izgledaju nemoguće. U postupku se dešavaju. Pa koje onda pravne mehanizme mi imamo kako bismo zaštitili dijete i njegov najbolji interes u tom postupku? I opet ono pitanje, dakle, da li je i na koji način samo dijete uključeno, osim ovako, naravno, neformalno? Dobro. Ovako, mislim, koje pravne mehanizme imamo? Zakonodavac je tu dosta izašao u susret
karakteristici bračnog spora ovog brakorazvodnog. Zašto? Uveo tu standard ono što je u najboljem interesu deteta. Dakle, sud nezavisno svega ostalog procjenjuje što je u najboljem interesu deteta. Zatim, zakonodavac je rekao sudiji da mora proći kroz posebnu obuku i usko sarađivati sa organom starateljstva i stručnim službama upravo da bi razrešili te emotivne kolapse koji se dešavaju tu. Kako zaštititi dijete? Do 10. godine otprilike dijete u velikom broju slučaja, da kažem najvećem, pripada majci na vaspitanje i čuvanje. Dakle, majka vrši roditeljsko pravo. To ne znači da otac nema roditeljsko pravo. Otac i dalje ostaje roditelj, on ima roditeljsko pravo, ali ga ne vrši. Znači, majka vrši roditeljsko pravo. Do 10. godine to je skoro 100%. Od 10. do 15. godine dijete može da iskaže svoj stav i da kaže, da da mišljenje i sud je dužan po zakonu da uvaži to i da ga uzme u obzir. Posle 15. godine mišljenje deteta postaje presudni faktor i onda sud se rukovodi time. Dakle, to su neki mehanizmi gde sudu pomažu te stručne službe, organi starateljstva, gde on ima tu određene pravne standarde. Znate kako, ne možemo, svaki razvod priča za sebe. I ovde ne možemo da uvedemo, kao što u cijelom građanskom pravu postoji, uobičajenu sudsku praksu, načelne stavove, pa da se pridržavamo toga. Zato ovde postoji dosta tih pravnih standarda šta je, na primjer, u najboljem interesu deteta. I onda sud sam procjenjuje u konkretnim situacijama. Dakle, vidi okolnosti slučaja kakve su. I samo još jedna pojedinost koju nismo dovoljno, čini mi se, razjasnili, a to je kada se, dakle, jednom zaokruži taj proces, kada neka od stranki nije zadovoljna ishodom, šta je onda procedura? Pa ovako, brakorazvodni postupak se uvek okončava presudom i na tu presudu bračni drug može da izjavi žalbu u roku od 15 dana i to ne samo na žalbu povodom odluke o razvodu, nego i povodom odluke o nekim drugim zahtevima koji su bili. Naprimer, podjela zajedničke imovine ili vršenje roditeljskog prava. Dakle, on ima pravo žalbe, dakle, da i u toj žalbi da se pozove na razloge za žalbu i da osporava presudu u tom delu. Jasno. Duška, evo, čuli smo kako izgleda taj proces sa aspekta onoga kroz šta će proći sam bračni par. Ali isto tako smo čuli da, koliko sam shvatila, do 10. godine, dakle, dijete je na neki način izuzeto iz samog procesa razvoda i da u većini slučajeva pripadne majci, a sa druge strane od 10. godine njegovo mišljenje postaje presudno. Mi znamo da je po Konvenciji o pravima djeteta prosto zagarantovano pravo djeteta na učešće u donošenju važnih odluka koje ga se tiču, pa tako nema, čini se, važnije odluke za njega u tom trenutku kao što je ona gdje će i sa kojim roditeljem živjeti. Koji mehanizmi stoje djeci na raspolaganju, bili oni institucionalni ili van institucionalni, kako bi se zagarantovao njegov najbolji interes i da li ovu dosadašnju praksu, pogotovo kada je riječ o ovoj na neki način podjeli uzrasnoj i odlukama koje se donose, da li ih smatrate zaista da su takve da obezbjeđuju najbolji interes djeteta? Profesor je se svakako držao teorije i onoga što je zakonodavac predvidio. Međutim, u praksi je mnogo drugačije i sami ste rekli da se ne možemo pohvaliti nekom sudskom, dobrom i pozitivnom sudskom praksu kada su u pitanju brakorazvodne parnice i porodični odnosi u koji su uključeni djeca u svakom slučaju. Institucija zaštitnika tome kroz svoj rad i tekako svedoči i niz preporuka koje dajemo kako sudovima, tako i drugim stručnim službama i bilo kome ko je na bilo koji način uključen u ovaj jedan veoma slojevit proces, posebno ako u središtu imamo dijete. Ono što je zakonodavac pokušao
a u praksi još uvijek nije zaživjelo, jeste činjenica da dijete nije objekt ovog spora, a to je negdje i Bojana u samom uvodu pomenula, nego je vrlo aktivan subjekt, jer se o njegovom životu radi. Konvencija o pravima djeteta je na nivo principa digla određene članove koje upravo svakom djetetu na ovom svijetu, a samim tim i našoj djeci, kao neprikosnoveno priznaje pravo da učestvuju u stvarima koje ih se direktno tiču, bez obzira na uzrast, odnosno od 0 do 18 godina, tako da to ravnanje zakonodavca do 10 ne može da zna, a od 10 bi mogao, uz pomoć stručne službe nije dobro rešenje. Upravo te stručne službe nisu stručne službe, no je to jedan centar za socijalni rad sa vrlo skučenim kapacitetima na koji se sud oslanja i više nego što je zakon to predvidio. To vidimo po tipskim presudama koje su prepisani nalazi centara za socijalni rad i vrlo je interesantno, s obzirom i sami ste rekli da je svaki razvod karakterističan za sebe i da ne liči jedan na drugi i da su to potpuno jedni lični odnosi prožeti emocijama i najrazličitijim mogućim situacijama i strukturama koje tu zajednicu čine. Vrlo je interesantno kada su u pitanju djeca da imamo tipska određivanja svaki drugi vikend, od tad do tad, to je vrlo interesantno, što znači da se tom porodicom niko nije bavio, a posebno potrebama tog djeteta. Niz je takvih primjera koji nam pokazuju da ili nam sudije nisu prošle te obuke, ili nam te stručne službe, odnosno ta jedna stručna služba nije dovoljna i definitivno ne radi na način koji bi obezbijedio procjenu najboljeg interesa svakog djeteta pojedinačno, a evo pomenula si Bojana statistiku, to je broj razvoda, zamislite koliko je djece obuhvaćeno istima. Ono što, da se vratim na pitanje i kako zaštititi najbolji interes djeteta. Konvencija o pravima djeteta svakako garantuje višestranu zaštitu svih interesa i potreba u različitim situacijama. Imamo primjere iz regiona, a da ne kažem iz Evrope, na koji način je to moguće postići. Imamo specijalizovane sudove, imamo zaista stručne službe, različitih profila, karaktera za različite stručne službe. Nije to samo stručna služba pomogne djetetu da uzme izjavu od djeteta, koje se, sramotno je kako se to radi kod nas. Sramotno je da sudija nikada nije vidio to dijete, bez obzira koliko ono godina ima. Sramotno je da nam te iste stručne službe nemaju dovoljan broj psihologa i socijalnih radnika, stručnih radnika. Da ne postavim samo pitanje na koji način uzmemo mišljenje djeteta koji ima smetnju u razvoju, na koji način procjenjujemo, na koji način to radimo. Na koji način procjenjujemo eventualno nasilje u nekoj porodici i tako dalje i tako dalje. Želim da se vratim na jednu važnu stvar i konvencija je zbog toga nastala prije 35 godina, a to je da je dijete jeste subjekt prava i da ne može biti objekt i da je veoma važno da svi mi koji radimo sa djecom ili za djecu u bilo kom, od sudije do socijalnog radnika, do vaspitača u vrtiću, do zdravstvenog radnika, zaista imamo to u vidu i procjenjujemo najbolji interes djeteta u bilo kojoj situaciji. Veoma je važno da taj sudija, pretpostavljajući da je prošao sve te obuke, potpuno je pretpostavljivo da traži izjavu vaspitačice u vrtiću. Potpuno je pretpostavljivo da se interesuje za zdravstveno stanje tog djeteta. Potpuno je pretpostavljivo da upozna to djete, da proba, jer kako će on procijeniti najbolji interes? Da li ikada traže samo inicijativno i odmah procjenu roditelja? Evo, vi ste rekli da oni ne dolaze svi svoji u tom momentu, da su obuzeti emocijama, da to ulazi u neku vrstu i patologije, jer dugo traje, a tek o tome.
Niko ne vodi računa o tome jer se upravo dijete tu posmatra kao jedan objekt, kao jedna, da izvinete, vreća krompira sa kojom se manipuliše, jer iz najveće ljubavi postajemo najveći neprijatelji i kao sigurno oružje imamo dijete. Idealno i za manipulisanje i za ucjenu i tako, nažalost, ali je tako. To nam, taj dugo, ne znam da li dugo trajanje ili previše emocije, ili tako, to radi od nas. I profesor je rekao, iz najveće ljubavi postajemo najveći neprijatelji. Veoma je interesantno na koji način se dijete zloupotrebljava u svim tim procesima, a da svi ti ljudi koji su, da li su to socijalni radnici, da li su sudije, da li bilo ko, uopšte se na to ne obazire. Veoma je interesantan podatak i on bi rekao mnogo koliko puta se podnijela samoinicijativno od strane Centra za socijalni rad ili samog sudije procjena roditeljskih kompetencija u sred razvoda. Ne, ona se traži tek kad se zaglibi dovde, kad ne znaju kako da izađu iz predmeta, tada je traže. Ako imamo sve te obuke, ako smo zaista stručne službe i ako nam je zaista djetetov interes najvažniji, to je prva stvar koja radimo. To ne znači ništa loše, to ne znači da ovaj roditelj valja ili ne valja, ali ajde daj da vidimo na koji način ćemo procijeniti najbolji interes ako ne tako. Slojevito je dugotrajno trajanje postupka i neću se više na to, profesor je pomenuo i privremene mjere i tako dalje. Zakonodavac je prilično fino postavio neke stvari i medijacija, ja jesam i medijator između ostalog, fenomenalan institut koji nije dobro predstavljen bračnim parovima, na primjer na promociji toga treba raditi, da je ozbiljno shvati i tako dalje, jer bi mnoge stvari bile vjerovatno lakše i bolje i rešivije. Da li je sud ikad ukinut? Rijetko vrate. Medijacija se obično gleda kao skraćenje, da uopšte predmet ne dolazi u sud jer su nam sudovi zatrpani. Naše službe su prema zakonima i tako donekle korektno postavljene, ali da li funkcionišu, to je pitanje za sebe. Kada bi svako od nas zaista istinski radio svoj posao, možda bi imali i drugačije rezultate, a možda bi imali i manje izmanipulisanu i manje povrijeđenu ili da ne kažemo sakaćenu djecu koja izlaze iz tog procesa najgore, a eto, često ih nikad niko nije ni pitao šta o tome misle. Izvini ako sam... Ne, mislim da je bilo važno čuti sve ovo. Evo, čuli smo sad koje mehanizme imamo, odnosno nemamo u ovom procesu, a sad da čujemo i sa psihološkog stanovišta kako sve to izgleda. Radmila, ja ću još jednom podsjetiti da vi niste samo psihološkinja, već ste i sudska vještakinja i čini se da ste dobra adresa da nam kažete zapravo kako to sve izgleda. Dakle, kako mi procjenjujemo koji roditelj treba da preuzme starateljstvo nad djecom i kako će poslije ta organizacija unutar tog porodičnog sistema izgledati. I evo, možda najvažnije pitanje, budući da čuli smo, dakle, dijete je tu nekako na vetrometini između roditelja, između jedne strane porodice, druge strane porodice, tog procesa koji je samom djetetu negdje maglovit, ne prisustvuje mu u najvećem broju situacija, ali itekako uključen u ono što se iza kulisa dešava. Dakle, kako u tom procesu zaštititi dijete, kako sami roditelji treba da se postave u odnosu na dijete da taj proces prosto ostavi što manje posljedice na njega. Znate kako, da bi se pametno i mudro odgovorilo za to pitanje, trebalo bi mi jako puno vremena. Ja ću sada pokušati da budem vrlo jasna, a ona se ogleda u tome da pogledajte publiku da skoro svi nosimo pantalone. I vidjet ćete koliko god da svi nosimo pantalone, svake su različite. Apsolutno ovde niko ne nosi isti par pantalona. I zamislite, to su samo pantalone. Nešto što
je sve drugačije, ima istu upotrebu, a jako je drugačije. Tako i sudskim procesima. To je isto. Sudski veštaci, zna se, oni rade na nalog suda, onog momenta kada sudiji nije jasno ono što vidi ispred sebe. Znači, sudski veštak nikad ne postupa sam. Stranke ne angažuju same sudskog veštaka. Sudski veštaci to je institut koji pomaže sudiji. Kada mu nešto nije jasno, on onda pozove sudskog veštaka da mu to što je u spisima predmeta i te ljude o kojima se bavi to, zajedno sa djetetom, nekad i bez deteta, pa smo to naučili sudije da moraju da napišu nalog i da je dete. Ja sam sudski veštak već 12 godina. Ja sam učestvovala u mnogim edukacijama, nekada pristojno, nekada malo zbiljnije. Nekada nalozi, imate razumljivog sudiju, pa to ne shvati lično kada mu mi veštaci vratimo nalog, pa kažemo, pa ne mogu ja ovako da veštačim, morate i to, pa uradite vi. Ali ja ne mogu da radim bez vašeg naloga, ne mogu ja kao sudski veštak da radim nešto što ja mislim da treba. Moram da imam nalog suda. Tako da tu smo prošli jedan proces edukacije, da sudija mora da zna šta traži od nas i da nam da nalog da bismo to radili. Onda smo morali da naučimo da upravo to učiteljice trebaju da nam otvore dnevnike i da ja moram da to, onda nas gledaju kao da, Bože, svašta, pa jeste li vi inspektori ili sudski veštaci, ali onda ako nemate inspektora koji će to da provori, onda to veštak mora da uradi, jer ja ne mogu da veštačim obrazovanje ili to ko je više uključen u školstvo ako nemam saradnju učiteljice, pa ne mogu ja to na osnovu majke i tate, jer roditelji ne nose baš tačno to sve. Tako da, a onda vas ne razumeju i onda vam treba opet nalog suda da otvorite neke dosije, neke papire koje vam neće tako svako dati, jer niko tako ne razume. A onda obavezno ako nalaze strane, učiteljice na tatinoj strani, na maminoj strani, lekar je na tatinoj strani, ne znam, taksista koji vas vodi do škole, iznenađujuće rođak od nekog od njih, pa onda on tačno zna gde vi i on baš zna tu porodicu, sad će on vama da kaže sve to što ste. Da skratim tu priču, ja i nemam ni puno ni malo godina, ali biti sudski veštak je za ovo moje, koliko se bavim obrazovanjem, najteži posao na svetu. Ja teži posao, osim onog rudarstva, koji je fizički posao, od umnog posla ja teže nisam videla. Znači, sa toliko fokusa, sa toliko pažnje, sa toliko, skoro sam gledala ono Kasandru kad se ono vrti pa i onaj Radu gađa s onim noževima, tako se ja osjećam svaki put kad veštačim nekoga, kao da se vi živi na mene bacaju na noževe i svi hoće da mi uzmu i znanje i zvanje i titulu i da me sa nekim povežu kako sam ja nešto, ne znam, uzela neke pare ili nemam pojma, a onda se i meni desilo i naravno kolegama svakodnevno kada iznesete vaš zaključak o tome šta vi mislite da se tu dešava, vi onda imate, ako ono što piše ide na jednu stranu, toj osobi ste vi najsnažniji psiholog, znači nema mudraca kao što sam ja, to su hvalospevi, ljudi, pa znači ja ne znam da sam toliko dobra, ja prvi put čujem tako divne stvari o sebi. Sa druge strane, osoba, znači gde taj nalaz ide, pa to su ljudi gde ja zaista se nekad za svoj život uplašim, koliko su oni ljuti na mene i koliko su spremni. Jedno mi se čak i desilo da mi jedan od tih roditelja kaže, a vaše dete ono tamo bude samo po pola sata u Maslinama. Trenirala atletiku i znala je da bude na proplanku sama čekajući autobus. A vaše dete ono samo bude po jedno pola sata čeka onaj autobus, tamo sama. Znate, nisu to baš prijatni momenti, gde, u stvari, šta ću da kažem, ljudi, kad se uključuju veštaci, najčešće kada sve ostale stručne službe prosto im nije jasno. Ne da ne znaju, nego im nije jasno. Sudska presuda mora da bude jasna. Sudija, jako često, ja ih poznajem, dosta, ovaj moj posao me je doveo do njih. To su sve časni ljudi, čestiti ljudi, ljudi koji trebaju da spavaju večeras, trebaju da se probude ujutro posle presude i ponovo pogledaju dan, da sebi donesu zdravost i svojoj porodici ili samom sebi dovoljno. I oni moraju da opravdaju
to sve što trebaju da napišu. To što trebaju da napišu mora da bude razumno, jasno, čisto i nije to njegovo, samo njegovo mišljenje, neutemeljeno nikako, nego je to tako on misli. I onda, uglavnom, kad su veštaci, to je toliko zamršeno, to je toliko kompleksno, da u stvari jako često vi imate profesionalno svoje mišljenje, koje branite, ali zaista mišljenje. Ja kao psiholog sam našla svoju sreću u psihometriji i u psihotestovima. I mislim da je to bogatstvo moje struke, da konačno imamo metriku, kao kad odete kod lekara pa vam on izmeri EKG i vi možda možete da pričate da je vaše srce okej i da vi ništa ne osjećate. Ono malo, onaj milimetarčić lekaru puno znači. Tako u psihotestovima neke skale meni znače i zbog toga ja mirno spavam, bez obzira što se nekom ne dopada ono što smo videli. Ja tako pokušavam da kada mi je loše, a dešava mi se da je loše i vidim kolegama i onako baš zna da bude vrlo neprijatno. Ja sam već dete vojnog lica, pa ja sam ne znam od čega više pravljena. Mnogo mi veštaci plačemo posle toga, mnogo je nama teško, jer to što čujemo i vidimo na sudovima, mi smo tu da pomažemo, a ne da gledamo dvoje roditelja koji jako često baš to koristi dete. I ja nekad kažem, šta mislite? Šta bi taj neko uradio meni? Koja sam mu ništa. Ništa, nebitno, što sam ja njemu jedna veštakinja tu, na kraju žalit će se pa će naći nekog drugog veštaka, pa će, ne znam, otići negde dalje. Kad on sve ovo svom detetu radi, svoja krv, ono što je najvrednije na svijetu, neko od vas u publici roditelj, neko nije, ako vam nekad Bog da da imate i svoju životinju, koja je vaša, pa dođe da otvorite vrata, ona vas dočeka, ili jedna ribica koja je u akvarijumu, pa te gleda, pa ti vidiš neko tvoj čoveč. Znači, ta emocija, neko tvoj, i onda ti se desi u životu da tog nekog svog koristiš za neke svoje dostignuća, uspehe, borbe, osvajanja. Znači, to su strašni udari. I biti sudski veštak i raditi, kažem opet, posle rudarstva, po meni najteži posao koji sam videla i svaki put kad hoću da odustanem, a odustajemo jako puno jer živimo u vrlo specifičnoj zemlji gde nemamo zaštitu, gde verujte mi, ja svakodnevno imam napade na sebe lično, na profesora. Moj fakultet su zvali bezbroj puta. Ja sam čak imala sreću da budem đak generacija na fakultetu, pa me stvarno znaju. Pazite, ima realno ljudi koji završe fakultet i ljudi ih se ne sećaju. Mislim, znate, koliko je fakultet, koliko ljudi završi, pa ne sećaju. Ja sam eto imala sreće, pa me znaju. Pa me onda čak i zovu, kaže, opet zvali ovi to iz Crne Gore da provere. Znate, stalno pokušavaju da ospore sve ono što vi kažete, a ne shvataju da smo tu da pomognemo. Znači, šta je poenta moje priče? Mi želimo svi da pomognemo. Svaki institut koji je napravljen, da li je on medijacija, da li je on lice za podršku deci u brakorazvodnim parnicama, to je novi institut, ima nas samo 7-8 koji se time bavimo i tu se osipa. Znači, bilo je početno 25, sad smo na 7-8 možda lica za podršku, znači to je novi institut. Vi svi pominjete taj institut, pa možda bi bilo korisno da kažemo zapravo šta je cilj tog instituta. Postoji novi institut, on je tu, znači bila je drugi reizbor, znači 6. godina je kako postoji institut lica za podršku u postupcima porodičnih odnosa, to mu je malo rogobatan naziv. To je lice koje se postavlja kada sudija ga postavlja, kada vidi da je odnos između roditelja takav da je dete nije slobodno, ne izražava slobodno i ne razume šta se dešava. I lice za podršku je tu njemu da mu objasni šta je razvod, šta je sudnica, šta je sudija, šta se dešava i da od njega uzme izjavu.
I to je jedna od najlepših stvari koja se desila. Ja sam jedan od veštaka kojem je vraćeno sa višeg suda na ponovno suđenje, zato što viši sud nije uvažio mišljenje deteta. Ja kao veštak sam radeći odradila mišljenje deteta. Dete je u tom momentu imalo 4 godine. I nama je viši sud vratio je presudu na ponovno suđenje, zato što je tamo u toj bilo neki sudija koji su rekli dete sa 4 godine nema mišljenje. I oni su poništili to i vratili na ponovno suđenje. I onda ja koji se to desilo sam pozdravila lice za podršku, bravo, jer ja nisam mogla drugačije da objasnim ljudima da dete ima mišljenje. Samo je stvar ko može da ga uzme i načini na koji se mišljenje uzima. Ja sam jedan od retkih lica za podršku i veštaka koji ima svoju kancelariju specijalizovanu za to. Znači, ja ne uzimam izjave dece ili roditelja u klinikama, u sudovima, imam lepu, pristojnu kancelariju za te uslove, za uzimanje izjave dece, za testiranje roditelja i mislim da je u okviru moga posla to neophodno. Znači, uslovi za rad. A imamo li uslove za rad? Ne, mi to nemamo. Mi smo sad nešto u Podgorici napravili, Centar socijalni rad ima nove prostorije koje je izuzetno teško naći. Je li tako? Znači, to je vrlo, ja ću možda uzeti, imamo vremena, ne znam koliko vas to uopšte zanima. Ja kad sam pravila svoju kancelariju, nije stvar u novcu, ja sam tražila da bude dostupno. Moja kancelarija je pored autobuske stanice. Zašto? Svi znaju gde je autobuska stanica. Ljudi dolaze na veštačenja od bilo gde. Ne možeš ti njega vodati po City kvartu. Da te on traži u City kvartu ljudima kojima je muka i kojima je problem, pa on ne može bre da nađe ulicu, džaba ovoliki natpis, a ne da traži 7C, 12B, 6. sprat, ovde levo preko puta kafića 357. Mislim, znate, sadašnji novi Centar socijalni rad u Podgorici je napravljen, imaju nekih par prostorija, to je neki suteren, ali nema broja, znači preko puta kafića, pa malo levo, pa onda skreneš desno i tu gde je ova zgrada ima garaža, to ti je tu. Znači, evo ste ga našli, je li tako? Pa ne može to tako. I onda kad Radmila to kaže, ja sam inače topla, fina, nežna minja psihološkinja, mene ima 2, inače ima me minja psihološkinja, to radi sa decom, ona je nežna, topla i to može sve, a Radmila je Radmila stupar. Stupar je stupa od graničnika, znači stupa je onaj graničnik koji stoji i moja porodica ga nosi vrlo jasno i onda kažem, ja ne znam kako sam vas prevarila. Vi ste onda sigurno gledali Minju, pa ste mislili, ova Radmila vam prosto uvek kaže ono što misli da treba i u našem poslu, odnosno kada govorimo o razvodu, kada govorimo o deci, moramo to postaviti drugačije. Ako i kad smo usvojili i prihvatili konvenciju, meni je bilo poštenije da nismo potpisali konvenciju. Evo, izvinite, je li tako? Poštenije mi to bilo. Nemamo uslove, mi to ne znamo da radimo, mi to ne razumemo, mi to ne kapiramo, ljudi. Sačekamo mi s tom konvencijom, pa kad mi to skapiramo, mi ćemo to da radimo. Nego smo mi pohitali da promenimo zakone, da potpišemo sve moguće konvencije i onda, pravo da vam kažem, ja nekad mi se čini da ja lažem tu decu. Jer ja radim sa decom. Ja ga lažem. Najbolji interes deteta. Kaži šta misliš. Ja ga otvorim. Znate, u traumama nekada nije problem trauma, nego kad je otvoriš, moraš da znaš da to zatvoriš. Kako ćeš to što izađe, na koji gelender ćeš da staviš, u koju teglu ćeš da zatvoriš to, kako ćeš da zašiješ to što si otvorio. Ako ne znaš, ne diraj, ni slepo crevo se ne operiše ako ne znaš da ga operišeš, no čekaš ko će. Razumete? Znači, to su jako važne stvari i mislim da se to kod nas u Crnoj Gori dešava. Svima su puna usta najboljeg interesa deteta, a mi onda imamo to da pita se devojčica sa 16 godina šta hoće. I mi imamo devojčicu. Ja nisam protiv, odmah kao se ogradim, nisam protiv farbanja, tetovaža, ne, sve mi je to super, samo sad izađite iz ličnog da biste razumeli šta ću da kažem. Devojčica je
bilo u inostranstvu, recimo neka je Nemačka u pitanju, nije, ali neka je Nemačka u pitanju, majka je sa decom u Nemačkoj. Kada dolaze leti na raspustu sa tatom, tata imućan, a i znate kako, kaže, nije lako biti imućan ako si mesec dana tu, pa znaš, cele godine nekako skupljaš, pa jel tako, ide. Deci se to svidelo, hoće oni da ostanu u Crnoj Gori. Tata taman vide onako način da se malo mami osveti, znaš, ipak to nije baš bilo nešto dobro. U principu, deca hoće da ostanu kod oca u crnogorskom školskom sistemu, da napuste ozbiljan sistem, ozbiljnog obrazovanja i onda kaže sudija, prosto ja sam morao da poslušam. To je ta zakonska norma. Nisam imao nikog da me podrži, jer smo se mi tad upoznali, jer on kada rekao, gde si mi bila tad, nisam imao nikog da me podrži, da ja kažem toj devojčici, djevojci od 16 godina, najbolje ti je u Njemačkoj, jer tamo imaš sistem, finansije, dolazi ovde, uživaj ovde, ovde društvo u kom si nije dobro po tebe, nisam imao snage, ja sam svedočio, ona je svaki put dolazila drugačije, na presudu je došla ofarbana sa zelenim pramenovima, istetovirana po licu i rukama, sa već školom koju je pohađala vanredno i ne zanima me, to nema veze, upisaću nešto ovako, ne interesuje mene mnogo obrazovanje. E sad, nije problem. Nisam ja ni protiv, ne mora svako dete ni da završi srednju školu. Nije ovo poenta moje priče. Poenta moje priče je šta je najbolji interes za dete. Najbolji interes deteta je da ostane u obrazovanju što duže i da dobije što kvalitetnije obrazovanje. Pa Minja, evo da ne bismo previše vremena uzimali, jer možda će neko iz publike imati nešto da pita, samo još kratko. Dakle, jako traumatičan proces i za dijete i za roditelje. Kako da roditelji sačuvaju, ukoliko, evo, zaključili smo, nemamo uslove da institucionalno dijete zaštitimo, kako onda da roditelj bude roditelj i da zaštiti svoje dijete u tom procesu kroz koje prolaze? Čak rešenje je vrlo jednostavno. Ono je sjajno pokazano ovde, a ono počinje od toga ne razvodim se od tebe, razvodim se od tate i od mame. Znači, svi problemi koje mi imamo sa decom, mislim, završavaju se sa 5 rečenica koje roditelj treba prvo da kaže sebi u ogledalu i da poveruje to koliko god da je to tačno ili nije tačno. Ja nekad kažem, odrasla si osoba, stegni i imaš da kažeš ono što trebaš da kažeš zbog tvog deteta. Ne razvodim se od tebe, razvodim se od njega. Ja sam tu za tebe stalno i uvek. Isto će da bude, samo malo drugačije. Ljubav je ista, vreme je isto, samo malo drugačije. Ti u školu moraš, ti da ustaješ ujutro u 7, 8, moraš, ti da doručkuješ, moraš, ti da ručaš, moraš na sport, moraš. Mislim, to su vaspitni obrasci, tako se prave odrasli, snažni ljudi. Dobro uče, izvršavaju svoje obaveze, imaju svoje drugare, imaju rođendane, slave nove godine, imaju porodične ručkove. Porodica u savremenom dobu, pa ne mora da bude mama, tata i ja. Porodica može da bude mama, tata i pas. Porodica može da bude, razumete, neki prijatelji. Ja čak imam slike pa kažu, znate kako, iz inostranstva, pa ima mama, tata, pa je tata i njegova devojka, pa tu su neka deca iz devojkinog prethodnog braka, pa su neka druga deca, a onda ovde ima mamu i mama ima partnera i partner ima bivšu ženu i ovde imamo još nekog. Ko je to? Pa to je isto prijatelj. Znate, i sve to porodica. I dobro, to je sloboda dala. I što? Pa šta? Pa zar nije lepo? Nemaš više samo mamu i tatu, sad imaš 4, 5, 7. Lepše mi je to nego da ja tebi sad ko tvoj tata da kažem kakva je tvoja majka, kakva je ona žena i tvoj tata kakav je. Ja ću da ti kažem, ja njega najbolje znam. Zato što kakav god da je taj muškarac ili ta žena koji su napravili tu decu, one bi trebali za to dete da budu najbolji. Jer psihologija svedoči tome da i oni najveći kriminalci, u smislu oni što su ubijali, pošto su po zatvorima, oni su za svoju decu, okej. Znate, i onaj zatvorenik njemu kad dođe majka, on je ja majko. Znate, ta emocija porodična nema veze sa ponašanjem, jako često, uopšte. I onda nema potrebe da to što ste se vi ponašali kao partneri prenosite na dete. Ja to kažem vrlo jednostavno.
To nema veze s detetom. I onog momenta kada roditelji, i zato je to možda važno da pričamo danas na fakultetu, jer odavde polaze sutrašnji neki roditelji. Nekad je prevencija mnogo važnija, jer mi sve možemo promeniti ako se rodi jedna nova generacija ljudi koji će u partnerske odnose ulaziti zato što žele da budu partneri sa nekim i da ako rode to dete koje žele, imaju interes da tom detetu bude dobro, a ne meni lično. I da će u stvari meni lično biti dobro onda kada je to mom detetu dobro. I to je kad se tiče razvoda, u savremenoj porodici to je nešto drugo. Ja imam životinje, moj dan je srećan kada su moje životinje dobre. Razumete? I to je poenta. Sama priča moja s početka. Razumete kako je, ja se malo pomerim, ja se malo adaptiram i onome ko mi je bitan, njemu bude dobro. To je sreća. Nije sreća u samozadovoljenju, u tome da je meni dobro i da sam ja u pravu. Nikad u životu, u jednoj epohi nije bilo dobro onome ko je grebao da njemu bude dobro. I Ramzesu je bilo dosadno, a bio je sam Bog na vrhu. Ramete, sve je imao, pa mu bilo mnogo dosadno i bez veze. Znači, sreća je, odričem se zato što želim da objektu, subjektu, onome što sam stvorio ili prigrlio ili prihvatio da je moje, da njemu bude dobro. Rađanje nove generacije ljudi koji porodicu, brak, pripadanje prihvataju kao blagodet, kao snagu, je u stvari ono što nam treba. A dete uvek prepozna ljubav i kada ima sigurno mesto, ono će se izlečiti. Traume će ostati, ali znate kako, mi smo svi iz krvi izašli, iz ratova, uvek je detetu u istoriji bivalo teško. Znate, deta su gledala kako im roditelji ubijaju, deta su gledala razne katastrofe. Dete je čovek u malom koje raste, razvija se i osnažuje. Ja verujem u dete. I samo malo treba nama roditeljima, nama odraslima, samo malo par izmena, zakon i par izmena, malo, i jeste malo samo. I taj klik, 5 rečenica, jedna od njih je ne razvodim se od tebe nego od mame, druga, treba slušaš mamu, mama da kaže trebaš da poštuješ tatu i da slušaš tatu, trebaš da slušaš učiteljicu, trebaš da daš svoj maksimum danas, ovo je tvoj domaći zadatak, da ideš na sport, da slikaš, da crtaš, da poštuješ svoje drugare i da pravimo odrasle ljude koji će sutra napraviti svoje izbore, koji će biti mnogo mudriji od onih izbora koje su napravili njihovi roditelji. I da osluškujemo njihov glas i da im damo to sigurno mjesto koje, evo, čini se teško naći, bilo u porodičnom, bilo u institucionalnom okviru. Voljela bih da, eto, sad pred kraj prvo dam mogućnost nekome iz publike, ukoliko ima neko pitanje vezano za našu večerašnju temu, da ga sada postavi. Za pravo da odgovorim na ovo i to iz ugla medijatora, jer tamo i dalje ima prilike da se sretnu zdravi parovi i jako mi je krivo, prosto je tema takva što smo najmanje pominjali ljubav, jer se valjda iz ljubavi začeo taj brak i izrodila ta djeca, pa je onda došlo do nekog nerazumijevanja ili prosto do prestanka ljubavi, što je potpuno okej. I potpuno je okej to zrelo osvijestiti. I iz ugla medijatora, a malo rijeđe iz ugla zaštitnika ljudskih prava i sloboda ima parova i bez obzira da li je razvod zdrav
Da li su roditelji potpuno posvećeni da njihovoj djeci u toj takvoj situaciji bude najbolje, ili je u pitanju potpuno neka katastrofa ili devijacija u tom odnosu ili kod jednog od partnera nema nikada veze sa obrazovanjem niti sa imovnim statusom, nikakve. Potpuno je, čak i te neke jako ružne stvari, na njih naiđemo tamo gdje nas to veoma zaprepasti, jer su ili visoko obrazovani, ili visoko a isto tako i suprotno. Tako da to nema nikakve veze i upravo to negdje se i provlačilo. Ovi odnosi jesu iz emocije, a ona nas čini svakakvima. I najplemenitijim, ali i najmonstruoznijim, iako se radi o istom biću. Eto, to su moje iskustva. Imamo li još pitanje? Izvolite. Samo da nekako i konstatujem da u svim panelima, u svemu što slušamo u crnogorskom društvu, izuzetna je privilegija slušati ovakvu raspravu na ovu temu, obzirom da je goruća tema u Crnoj Gori u smislu procenata. Ja mislim da je ovo možda i prvi put da ja, pošto puno učestvujem u raznim panelima, ali da prvi put čujem ovako strukturisanu temu koja je veoma fokusirana iz ovih uglova koji su, evo, pravna praksa, psihologije i medijacije, i stvarno je izuzetna privilegija ili prosto deficit da uopšte u Crnoj Gori ikad čujemo ovakvu strukturalnu raspravu na ovu temu, koja je veoma, kako bih rekao, sad za neke je zabrinjavajuća, za neka je opšta stvar, pa dešava se ne, ali da povrh toga treba uspostaviti neki parametar i treba imati odnos prema tome. Obzirom da, znate kako, svaki razvod je lična stvar i ja sam prije 2 dana suočen sa mojim prijateljima, gdje mi jedan od prijatelja, oboje su mi prijatelji, saopštava, razveo sam se posle 25 godina i ja sam ostao bez 2 prijatelja. Oboje ih volim i dalje, ali to su te situacije. I sad vi, kao sledeći put, ste u drugoj situaciji i nema medijacije, nema ništa i ne znam, prosto je u Crnoj Gori glupo i da pitaš, jel? Ali je pitanje, naravno, obrazovani su ljudi, pa sad, nadam se, mada on reče da je bio u zatvoru, tako da, odgovor na Dijanino pitanje. Kako čovjek da to uopšte, evo, pravno, kako da to uopšte saživi, jel? I dobra hipoteza ovog razgovora jeste da to nije ništa nenormalno, jel? Ljudima to objektivno dešava svakodnevno i obzirom da smo mi tradicionalna jedna zajednica, plemenska, to je bila tabu tema. Tako da, hoću da kažem da je dragocijeno da raspričamo ovu temu, ne sad samo na fanku, nego inače. I to je neka misija, koju bi pozdravio ovoga puta. Nemam pitanje, imam za kolegu pravnika, jer mi je dragocijeno, svaki pravni slučaj je zapravo precedentno pravo. Kako smo, šta su vaše iskustva u prosto vođenju tih procesa, koliko je zapravo uspješnih priča, pa i kad se stvar završi uspješno, jer uspješan razvod isto, uspjeh sam po sebi. To je neko indirektno pitanje za vas. Ja bih se, profesore, i nadovezala na ovo profesorovo pitanje. Prvo, hvala vam na komentaru, a onda i nekako bih, sa vama uz ovo pitanje koje je postavio profesor i zaokružila večerašnju govornicu, pa mislim da je dobro, budući da, čuli smo zaista, čini mi se da sve što smo rekli je nekako bilo poražavajuće zaista kada govorimo o onome što je na usluzi prije svega djeci kada je o ovom procesu riječ. Pa prvo, profesorovo, da li postoji uspješan razvod, a onda ono drugo, šta je ono što možemo učiniti kako bi ti procesi bili uspješni. Prije svega po
najbolji interes djeteta. Postoje neke prakse u svijetu koje zaista se više fokusiraju na to da djetetu u tim novim okolnostima bude udobnije, pa tako se dijete ne pretvara u nekakvog nomada koji će svaku drugu sedmicu provoditi kod drugog roditelja, nego nekako se cijel porodični sistem sada orijentiše oko djeteta kome se to desilo. Jer razvod je odgovornost roditelja, a dijete je ono kom ga sve to snalazi. Dakle, da li mi možemo urediti tu novu situaciju tako da dijete najmanje snosi konsekvence onoga što se dešava? Evo, zahvaljujem. Pa evo, ja bih još jednom konstatovao da moramo biti precizni i jasni oko toga. Razvod zaista ne predstavlja neko moralno i vrednosno posrnuće bilo kog od nas. Dakle, moje pravo da potražim sreću u drugom braku, ukoliko ovaj sada brak ne funkcioniše. Zašto postoji ustanova razvoda braka? Ona postoji zato da bi država pružila zaštitu ne formalnom braku, nego onom sadržinskom braku. Znači, brak koji ne postoji samo na papiru, nego koji je sadržinski brak. Dakle, koji je ispunjen. Ne treba, naravno, brzopleto ulaziti na prvu prepreku ili problem ili svađu posezati za razvodom braka, naravno, ali i tu treba imati određena granica koja mora da se čuva. Zbog čega? Vidite, i taj brak na silu koji opstaje. Šta vi mislite? Da djeca nisu svjesna toga? Da djeca ne vide o čemu se tu šta se tu dešava? Da djeca ne vide da nema topline, poljupca, zagrljaja, osmijeha? Varate se, djeca sve to vide. Djeca su receptori, radari koji sve to primjećuju. Oni vide nedostatak emocije. Za njih je to, koliko god da je autentična predstava, ipak lažna predstava, jer je to samo predstava. Dakle, za njih je to samo predstava. I treba napraviti napor i da se sačuva brak, ali treba napraviti napor, zavrnuti rukave i kada se desi razvod. I jedan i drugi proces zahtijevaju ulaganje. Da bi djeca izašla srećna iz tog procesa. Tako da, šta je bilo vaše drugo pitanje? Pa drugo je pitanje bilo to šta je konkretno ono što možemo u našoj pravnoj regulativi izmijeniti kako bi se obezbijedio najbolji interes djeteta. Pa ovako, ja bi se složio sa kolegnicom Duškom koja je rekla da su naši zakoni dobro napisani, ja smatram da su dobro napisani, da je problem možda nedostatak iskustva, ljudstva, potrebnih obuka i tako dalje, ali mislim da su zakonski propisi dobro napravljeni i mi smo i uveli skoro jednu mogućnost koja nije do sada postojala. Vi znate, kad smo u braku, ja i moja supruga, mi imamo zajedničko vršenje roditeljskog prava. Šta to znači? To znači da se zajedno brinemo o djetetu. I čuvanje, vaspitanje, izdržavanje i tako dalje. To je zajedničko, kao zajednička imovina. Ne postavlja se pitanje čije šta dok se volimo. Postavlja se pitanje čije šta kad uđemo u razvod braka. Onda gledamo ili ova viljuška, nož i tako dalje čije. Do tad je sve idealno. Tako je zajedničko vršenje roditeljskog prava. Mi nismo ni svjesni da u stvari mi zajednički vršimo roditeljsko pravo. Sad ranije postala situacija kada dođe do razvoda, nema više zajedničkog vršenja roditeljskog prava. Pripada ili majci ili ocu. Dakle, oni imaju pravo na vršenje roditeljskog prava i ovaj drugi roditelj onda ima pravo sedmica, vikend, sreda, četvrtak od 2 do 5, od 4 do 6 i tako dalje. I to su dobro primijetili moji večerašnji sagovornici. To jeste problem. Mi u matematičke okvire stavljamo svijet mašte naše djece. Pa i zakonodavac, rukovodeći se time, rekao,
pazite, kada je situacija takva da bračni drugovi imaju jedan normalan odnos i nakon razvoda braka, ja kao sudija mogu da dozvolim zajedničko vršenje roditeljskog prava da bude. Dakle, nakon razvoda braka, nek se oni dalje dogovaraju između sebe kako je zgodnije kome, gde će da bude ili kako. Dakle, zakonodavac je izašao u susret. Ali ovo su situacije, pratio sam i slažem se u većini stvari Radmila šta je rekla, osim jedna stvar koja meni, na primjer, kaže moja uvažena sagovornica, šta bi tek meni radili kad to rade svojoj deci? Ne bi ništa vama radili. A znate zašto? Oni ne smatraju da loše stvari rade svojoj deci. Oni nemaju svest da loše stvari. Oni sve to što rade u brakorazvodnoj parnici, oni misle da to je dobro rad, da je to dobro za decu. Njihova svest je potpuno drugačija. Dakle, on ne nastupa sa racionalnog stanovišta. On je, dakle, obuzet mržnjom i jakim emocijama i sada on ono što preduzima za svoje dete, on smatra da mu najbolje je tako, najbolje da budeš uz mene. On misli da je njemu najbolje da bude uz njega. Tako da on zbog toga se postavlja tako kako se postavlja, nama to izgleda potpuno neracionalno. Profesore, hvala vam. Eto, to su neke konkluzije koje smo izvukli sa večerašnjeg razgovora. Zaista čini se da smo dosta tema otvorili, da se zaista otvorila jedna Pandorina kutija kada je o ovom problemu riječ i nadam se da će ovo biti samo početak jednog dijaloga koji će rezultirati, nadam se, jednoj korijenitoj promjeni ovog procesa i da ćemo umjesto toga da govorimo samo o tome na šta roditelji imaju pravo, da malo više govorimo o tome na šta djeca imaju pravo, a ono na šta svako dijete ima pravo jeste srećno djetinjstvo sa oba roditelja koji mu pokazuju ljubav i koji su spremni i koji umiju da osluškuju njegove želje i potrebe. Hvala vam svima što ste bili tu. Ja vas pozivam svakako da ostanete uz festival Funk i naš program, jer već sljedeća govornica očekuje nas idućeg vikenda kada ćemo ugostiti kreatore sarajevske top liste nadrealista. Hvala vam.